taklai 2020 BC metric amjung mungo pass ungjak bukuk smriti de burma bui admission bagi samung pailaya sabopo stream nanai borung nogu admission nanai akorong toyoi phia bisi chidok uboni tiprajak sajak smriti de burma tabo thongrok raja cancer bemar manjagai TTADC khumlo ekolobi school poribut taklaino metric pass khlaikya bukuk smriti de burma phia blood cancer manjagai bemar klaijak tabo bukuk smriti de burma bere lekha pora wo bomtam kaham sarai phia cancer bemar bono kebel khlai tongkha thangna sal kologrume cancer bemar bai kubuljang ni bagi bupa sak sak nai rekha phia asuk bai hami maya rangte bonangai hani bagino haste hapangte khakubar lokurong thani wo chubachu sangka baksama thorok chuba khate khakwar lokuro bo chuba khane khnawi manka tini July talni nuji salmare tang salo bukuk smriti de burma porwi tongma ekolobiya school in bayapte sak chalerok bono mansak rang chuba khate bobai malai kok sawi kharag rekha borok tini bini bayap smriti de burma malai tamusaka khnai di borone khoktuino ninge abo to puila wono sajaka but asuk serious ngan hun chong yata ke masa sini classmate no bo status rekha engke ang sengka pro mane belai je serious engka angka bano je sarang chati wa upload khajamon video ano rohor kata link engke ang nai nei kha pro engke nukha belai serious engke bkhawa wan sungna kha pro no je sini classmate no thangai bano nai ne ni engke tabuk to sung sini je man sang no bano chuba nai tai ang bebak lukurong no konya mo sungo tai obo video je no bi tongnai borok bo bahagi no chuba thang je man sak borok ni angka nangke tabuk ni dol je hami khanaman nangke bahike saimangka angoi ka tabuk je bor samai gel saiman thakade ko first buino khana bai youtube rok no khangke apor ka saiman so kata ke komo sing wata rok guru rok samai salagya salai komo chuba dena ni sawi phale kata ara gono saharano angka to rumani din fungota fungo abun si sekang nang saimia nor tahu kojana phale ke ora hojana sin classmate sojana ke guardian mang tong hamba puila no nin sin mo ko kumali tebe parang ke sompong nogor noro hasal ni je tamu ko noro contact khlani sokpale ke sa tini pula khang chaimia buyan sa hokatang kyang search ro khani ka youtube ke bon sung hoka pu ngam tiken saiman kon do ke aja mulung ni ke sang ke tabu chuba ni je tamna sini je ko sang phaliza kaza ho ke na shen no yaba shen bagan ta chuba ni ho je man sak sang ga sang to school ta chano sini la men ke class sini la men ta na tabu sang siang ye pan ka su dar pan phai so kan ma je man sang sa ang to khanya mo sungo tabu ya go rang skrin ke abono lokurong no ma halma ma yakta nin chera hingang ke bu kelas puri chong class 10 na ta klai ma jimi mani la jan ma kha bu skulo ya klai bo school pas dang kha has dong cha tabu bo ya ke por na mo sungo se por ni ma ya ke bin sol si hamya abon ba go lokurong lo kisa rang no ma na ni samanta Buku smriti ni bufane mung falguna de burma buma kiron mala de burma kami tarapodo bari post office pathalia ghat PS Bishamganj district Sipahijola pin 799103 kebo khakwa lokurok o umor chidong ni hanongno chubakhe bo hami manai tei thinango sakmang hamui lekhapora kaham khlai kujugo kathai manai hani bagino chubachu nangi tongo nini ani jotoni Bank details Kiranmala de Burma, Tripura Gramin Bank, Bishamganj branch, account number 800122122672, IFSC code UTBI 0RRBTGB, mobile number 9862409832.